Mas ahora el Señor, en su lectura, que nos lleva a algo muy particular, algo muy importante de vista de nosotros, algo muy importante que nos da, y es acá, con los turcos de sentar a la misa, donde se realizó algo especial. ¿Cuánto especial? ¿Cuánto especial para Dios? ¿Cuánto especial es un puta sentar mandadito? No hay que mandadito dice, ¿cuánto especial para mí? ¿Cuánto especial para mí? De como nos da especial, hermano? De como nos da importante para sobrar nos cada um da de Dios. Nos tur por la quizás COVID nos por la mamá, por la tata, por la hermano, por la tío, por la primo, pero no podemos desafinar. Pero un posto nos turna. Si es el show que nos ayuda. Cada uno de nós tem. Adoro de Deus. Adoro os necessitos bem especiais. Adoro dar a referência do profeta Jeremias. Podemos ler o capítulo da Bíblia nós. Comprometo a formado e a conhecer. Prometo cada um de nós a existir, hermana. Dios ha conocido, cada uno personalmente. Prometo me a formar. Prometo Dios a formarnos cada uno. Conosco cabelo, conosco bola, conosco piano. Nós cada um despejamos sobre Deus como arquiteto principal a desenhar-nos para nós estar aqui, para nós ter uma missão, para ele poder arquiteto pensar, Roy criava assim aqui, John criava assim aqui, Jordan criava assim aqui, para sobrar ter missão aquele que para poder exercer de vida, de mundo, como pessoa de amigo. Não como pessoa de acordo que desenha a arquitetura do mundo, copiar depois que nos cresce de vida, dar mundo, assim a arquitetura de nossa vida, em vez de nós seguir assumir a arquitetura de Deus, te promete que nós existir. Delinear para cada um. Prometo para nascer. Me ha apartado el profeta Jeremías da seguinte. Prometo-nos a nascer durante o tempo que nós estávamos descendo de Deus manos, Deus a apartar cada um de nós para nós estar de para nós estar consagrados. Apesar de todos história, ao nós entender tanto de Samson como de Juan Bautista. Cada unidad Dios ha consagrado el principio, perteneciendo de la mama, para dar una misión como yo, para ejercer en vida. Como yo contribuir una persona grande, para cumplir el mandato que Dios ha mandado para mí. Juan estava em emissão de ver a mensagem de salvação. Samson estava em emissão de ver a mensagem de liberação. Para o povo de Israel, estava na de domínio por 40 anos, onde o povo de Filisteu. E hora de sair, povo estava liberar, povo estava salvar,
virtud sumamente importante para nos como católicos, nos como cristianos, para nos estar alegre, contento de vida. Juan Bautista, igualmente, su tata Zacarías, adentro del campo del mar. Y tiene algo más especial que tanta tajas. Pasó a ver, esta parte del padén, lo más profundo de dentro, de ese santuario más profundo, esta dado está extra, esta queda de misa, no un camino, pero esta dado está extra, esta más profundo, de recibir el mensaje profundo de Dios para ti. Una invitación para buscar, ahora nos llega a misa, ahora nos está de celebración, nos va a ir más allá, dice Señor, venga bien más cerca, pasó a baptizar en vida especial, Pablo, y como tal, venga llega cerca con más y más, para mostrarle que vida y tipo de probar de amor. Dios escoge y consagra a Juan Bautista. Para mantener la palabra de Dios que dice, ave bendita, ahora que ángel aparece a Zacarías, él avisa a Zacarías, particularmente a que Juan pasó a su misión tan que era un gozo. Le trae alegría por su nacimiento. Le trae tanta y una vez del paso poco. Le rivende al rebelde, vive camina al correcto. Ante los grandes, la palabra de Dios también lo era grande. No grande de broma, pero grande para Dios. Está admirar lo que hace. Grande para ella cumplir con lo que Dios hace. Grande para ella crecer en obra de Dios diariamente. Y cada gente que ella acepta, Señor, cumple el mandato de Dios. Hace lo que Dios está pidiendo. No está pidiendo grande, no para nos broma, pero para nos sentir cada día grandeza de vida y estar más cerca de Dios. De mi trabajo, de mi casa, la escuela, una facultad, de mi auto, ahora me está cocinar, ahora me está patria, ahora me está cantar. Así que Dios está pensando, está mirando grande, está creciendo, va sobre los cada una hermana, está consagrada, ya por Dios lo dicho. Y como tal, ave bendita, Señor, te llamamos para nos botar gozo, alegría para otro. Si vos estás tratando de trabajo, seja un gozo y alegría para vos colega. Si vos estás vivo en un barrio, sea un gozo y alegría para vos vecina. Si vos estás casado, sea un gozo y alegría para vos esposa, para vos ayuda, para vos casar. Si vos estás una cosa, siempre sea gozo y alegría para vos. Ave bendita, que quiere atacar a nosotros. Ahora nos va en casa. La damos con un teléfono. Y nos llama con gente que nos pensa en fazer. Y nos dá un mensaje de alegría. La damos pensa, me vem persona porque sabe tem um problema. Puede perder trabajo. Con su casa vai aqui. Com sua ajuda dentro da prisão. Que ela tem que doctor não podia acabar. Doctor não ensinar aqui. Como é que ele olha a pessoa que ela perde uma família? Pensa de uma vida pessoa. Não nos viva individualistamente, pero também nos pensa, nos clientes de nós. Conosco esta gozo e alegria para nós. Conosco esta encorajar para encorajar. Conosco esta ânimo animante para nos pensar no momento aqui. E também para nós. Então, invitar-nos a ver, a nos pensar, frente de todo. E llama, no quer. Llama.
Pastor, gente que tem depois de outro. Vai visitar. De maneira, Deus abre a vida dos ángeles. Aparece em Zacarias, você é ángel ele. Para um caso que está escutando, para um caso que está em problema, para um caso que está a perder esperança, e a você é gozo, a você é ânimo, a você é esperança. Desejo Deus, como ayudan a nos dichos. Acá de esta maneira, vamos a partir por la misa. Nada no sé, estrella de vida y ilusión. Patena, oscuridad de mi camino con la cara, no puede encontrar Jesús con la esperanza y la guía de la oscuridad. Gloria a la